ole in zwain ke YouTube channel a kan lo ma sewa no pang se ka chung chang lam content ton siam chau ka tum do na chumi ta chon tu na video hi ma saber tu ra ni me zo no pang ka lo se les wa zok nan awareness lam pang chung chang ron se chau ka tu manga chuan suggestion te kan ne mo sei du tura ka sei du tura in suggest te a om chuan comment lama in lo se do ni với nó karon sui tum chu group chung sang ni group hi ngai ni en ni lo thena en ti na dan na om chia en ti invent tu nge serious sin en ti en nge chuan en ti treatment han lak tu nge en ti khuna nge hospital in a mid tu ti vel chung sang karon se ama sain group kan ti hi LTB po kan ti po ka acute laryngotracheal bronchitis nia a definition a chun laryng su obom ania chuan trachea chu thok na dot me bronchitis ani me chu thok obom thok na dot bu vung le bronchitis in pol ti na nia thlen tu hi virus infection ania virus tambera za somsari vel chu para influenza virus 1 le 3 na thlena adang thlen the tlem oma influenza virus te le RSV le metapneumovirus ti te haupan an thlen ve thei tho ani tlang pui no pang tharuk atanga kum thum luar bi ka chuan fawang le classic line atam zol em chuan za som za panga vel hi chuan in a mid an ngai thina chuan za pakhat atanga pahni vel hi ICU admit ngai an ni ve thrin ani tinge group veino pangten om ti kan no se ama sa ka se du chu nana ben von ani lova acute illness ania so hang chuan angkai ve le thei do na ma se an nei reng don lo wan mani chung om ani lo ti khan lo share sa kha chuan atlan dan tlang pe jong khosik ni thum khwa sik thina chuan chitang om na ron oma chuan ang khu kha ron ni ngal tuak zela we barking cough kan te sa prong chuan we bau ri tuak ang khan ron ri strider kan ti om bok china chu thok lu lai re shek ang khan om china chuan na o chang o manga tho ha te om chin tang pui ni tap le lo goro group kan ti en tia confirm en tia han chat chwa the nge ti kha kan han se lenga pakhat na chu thisen te se ti ve the CBC ate neutrophils te sang thina chuan CRP te po sang do em CRP hi la omani lova hina topic training kan lan se la CRP sang chuan x-ray simple sign kan ti big in chip zoom ang kha ron lang ve thina kha thon do von wanga atinga zoom hi ni kha ma se specific lava na chi sang te pon nan khatia khan an lang suak ve the wangin specific tak chu ani lo chuan history le clinical exam kha poimo anan tang kan han zo chewa kan exam mai na kha tang khan tang pui chuna hriata group no pangin group nan ve hian tik nge la om chin ti kha ana se lenga pakhat na chu anan hi mild to moderate severe le hlau thon om chin life threatening an kan classify mild to moderate chuna tang puin strider kan ti thori shek ang kha an ha damin om lawa an tra deuh te na mo om chawang chuan severe ala om chuan an chaw de wanga no pang chuan an om me lai pon strider kan ti kha ar shek tonga om shek tonga chuan thorang te omanga om in shape deuh te po om tran to chin ani chuan life threatening kan ti la om severe lutuka kha chuan
an chau to em an har tha to lo thina chuan rek pokha are de zok thina ni rimang tur kha om to lo thina chuan lungpu te zoi thana hatiang kha chu ICU da ngai kan faten group chu lo nei sen tin kan en ko lang a ma kan so yang khan mo mild to moderate severe lo kha chon in lama te point en kol thea ne bu te kan pe steroid ten kan chiu wa chuan warning sign la om chin tho ha la om chin kha nun na nu le pa te kan in explain na kha ti khan in na kan in thon ho thina chuan in hin thu ma tha le don ti fai thri langa ya chuan a tha lo chuan en le fat kha ti khan kan in ti thri ni chuan severe china chuan in the mid anga ya ta chuan oxygen te in pek anga ya no te ti tra lo te anga ya tra chuan an ha zwal thina chuan nebulization adrenaline combimis ni lo adrenaline kan nebulize bude corten kan nebulize steroid dexa te kan pe an ni thum te pek te ngai thina chuan atopa ka soi du chu a treatment a hian antibiotic ka ngai lo wa soi ang khan khosikini ni thuma re mai thina chutiam kin tho ha po treatment a lak that chuan a mai kan soya virus wang kan ti kha virus wang ni wangin antibiotic pek a ngai lo shim mani ni thum nuwa khosik aw me ro chuan thil dang te potel ve thea khata chuan a chan chuna antibiotic pek te bo ngai mai the chuan kha zong kha ni suggestion te soi bel du te le topic chi dang te soi du tura in min nei chuan comment ta min lo drop min lo shil dang nia